نهاجیه می بچن باکوری کردستان لور ممیوانداریا پارلمانتاری دم پارتی برز سینان چفتیور کریه دم باش برز گلکی سپاس لسر بجداریات برز ونجی لباکوری کردستان طابی ونجی لور روشه دشوپینن تایبتا بجن روشه هر دو تاخین کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه ون چاوا و مجاری و شرو پفچونان هون چاوا وان شرو پفچونان دشوپینن کرم که گلک سپاس همو تماشاوان را سلاو و ریس سر چاوا او چند روزن که دور پیش کرنا تاغ کردان نابرا حلبه دا اشرفی و شیخ مسعود دور پیش کرن و یرش بردام ایک جیانا خا دانه جم گلی مرا جبان باتی را سرساقی دخوازم او که ایک بریندار زن هیوی و ارماج دکن که دملداس درمان دبن ام و هرش لبرچا به جهان پکته همو دولت هرمیزی هنگ تماشا دکن هنگ پیشگیری دنه ام تندی و هرش شرمزار دکن نه بگاه حقوقی هیا نه بنگاه اخلاقی هیا و هرش دنک نزدیک تا گوتن که کرد وقت پرووکاسیون دکنه حلبه ده گلو کردی چه پرووکاسیون بکن نابر حلبه باجره کی هری مزن دا ده تاقی کرده هنن ارتش امان تونه تنه ونه آسایش اکمانی بیچوکه کرد چما پرووکاسیون بکن چما یرشی بکن او دو کوک دا دلوه دو کوک دا سختکاری اکا مزنه او پروپاگاندا که قریجه که و هر شيء خول لديجي قال كرد وهيك راه جشتي راه يا جهاني راه باربا بكن مزاكن ما هيرش نكر سري دوان هيراشكر او نراسته كوكتا دروا امي سياستا خرج تو كوكتا شهر مزار دكن سدام اوي هرشي جرينجه دبجين كي كرد خسرية روجاوا ام بين پیمانا سري دا يده آداره پاشيزي يكي نيسانه پێک نەینا لە دژی وێ دەرکەت ji gor peymana dihê adarê nemeşiye. Xanyanên xaradestan bên heteşê nekir, ev zî ne rast e. Dünya alem dizane ki, em gişî baş dizanin ki, êkê gor peymana dihê adarê nameşe wek maddeyê dihê adarê pêk neyne, arteşa Sûriye, hikûmetê Sûriye heteşe. Êkê yekê Nîsanê که 14 خاله وی هبون او پیمانا پیک ناینه وی پیک دکه بن پیک دکه جارد کرد منن اتشه و ارتش سوریه برز سینان تو پیش بینی دیکی که افشار و پفچون بردوام بکه برفرهتر بکه حتی بیجن روش حالات فراته بچه افشار و پفچون و دورن حسده به تمامی لخه بگره yani قناة ما أبا وياكو وصا أمنكان بيجن لي قناة ما أبا ديتونو نيرنا ما أبا كي أو هيرشا ويك جرباندنا كي جبو چي جرباندنا كي جبو سراسري خسرية روجابا ستاتيا بالهولي راكن أو هرد تاغي ما حلبي يعني أشرفية وأمبزن شيخ مسعود أجا وانا الهولي راكن أو دم اوه ریا سرانسر هیرشا خسری روجاوه که جبوه گرک ام باش بزنون هر شهر پارچه کردستانی باش بزنوه او هیرشا تری آرمانجا و که ببین هر دو تاغر ناکیه آرمانجا ستاتیوه گلی کرد گلانی عرب ترکمن و که میجن آسوری که لسوریا باکر و روجلات و خسری آوا کرنه آرمانج دیگی ویل هولی راکن جبوه پیام برز مسعود برزانی گلک گرینگه از دورادا جیپاسیا خا پیرا پیکتینن پیام برز ام بین بافیل طالبان زی گلکی گرینگه وانا دمردس پیام را گشتره پاروا کرن لدیجی به احتمال مزنه کی وقتی آرماج دکین کمپوژیه که لدیجی گلی کرد پیکتینن لهمبر وی هلوس کردن گلک گرینگه ام باش بزنم که او آرماج دکی که خسری روجبال ستاده وی لولی راکن برز سینان هون الوسطا ترکیه چاواد بینن وس به هیجی ترکیه گوتبو ام جی آمادن جبو کو پشتوانیا حکومت سوریه بکن
Em vê gotinê rast nabînin. Eger Türkiye dibêje Kurd birayê min in bi rastî. Sibê êvarê dibêjin ya. Li her derê birayê min in. Li her derê em mana diparêzin. Eger bi rastî bayê dibêjin vana derewinin, vana virinin gerek li dijî vê êrişê derkevin. Lê peyamê dewleta Türkiye ne rast e dibên eger hikûmetê Sûriye banga me bike ji bo alîkariyê em amedenin ki şikirî bidine wane. Gelo buna çi hikûmetê Sûriye buna çi bane ve bike? Zatê di taxin di mehalelin nav bajarekî em bê bin milyonekî 2 milyon 3 milyon bajarekî mezin Helebê de ew di taxazî çekê wan tinene tenê asayişa wana heye ji bo xwe biparêzin. Bekçiyê wana heye Musa bêjin êkê dorela me tank û tok dorpêşkirinê zî arteşeke neteviya Sûriye ji bo vê yani hevcedeke hîn Türkiye ziya devleteke dizî alîkariyê heteşê bike yan arteşa Sûriye bike ew dîtûnên nêrîna Türkiye em baş nabînin. Heger çareseriya pêvajoya çareserî heye li hundir. Heger bi rastî daxwaz armanc dikin ki aştiyekê mayînde li Türkiye li Kurdistana Bakur pêk were ger li xweseriya Rojava Türkiye siyaseta xwe bigare bi çavekî wek dostanî destê xwe dirêj bike. ji ber ku me behsa helwestan kir hûn helwesta aliyên bi bandor welatên bêjin wekû Amerîka wekû Yekîtiya Ewropayê netewên yêgirtî van hemûyan helwest û dilgiraniya xwe de van şer û pevçûnan da ragihandûn wan helwestan çawa dibînin berêz Sînan. Gotinê wan hanîn ziman gotin yani wek dilgiraniyê xwe hanîn ziman lê ew têr nake. Çima têr nake? Divê çi bikin? Ha divê çi bikin? Ber serî de zivayî bêjim ka demekî min dê TV Rojava de hanî ziman gelê Kurdê Rojava taybetî zî gelê Kobaniyê ne tenê barê xwe ne tenê ji bo azadiya xwe ne tenê ji bo aştiya xwe wek barê azadî û aştiyê yê rojhilata navî yê Ewropa da ser milê xwe demakê tê îşit li Kobanî hetanî hevlerê tê çû ne wisa Kurda tenê barê xwe ne barê cîhanê dan ser milê xwe barê Yekîtiya Ewropa dan ser milê xwe ev dem li bo Kurda gelek çepik lê xistin ji bo xortê Kurda ji bo jinê Kurda dayîkê Kurda lê mala wan ava lê îro mesele tenê em bên rexnekirinê ne gerek demildest helbestekê bigirin heteşê re bibêjin ki hûn çi dixwazin li wan taxane gerek demildest hûn şerî bigirin bidin seknandin vegerin ser siyaseta aştiyane zaten tekili ve vekemün heremi Kurdistan heye Xweseriya Kurdistan heye hûn nabereva da du peymen henin server peynana vegerin ser masê bi rêyeka aştiyane ve siyasî mesele xwe çareser bikin ve elê de gerek Amerîka û Yekîtiya Ewropa hêzên Yekîtiya Navnetewî em bên helbesteka duenya rast bigirin. باش me behsa her di derbarê helwestan da em dibînin ku tenê berpirsên Amerîkayê helwestan didin bê ku rêveberiya Amerîka bi xwe tê helwestên bi bandor bide ji ber ku ew jî welateke herî bi bandor e ku em dizanin ji ber çi heta niha bêdeng e em dixwazin tu ji me re bêjî ka tê bêdengiya wê çawa dixwînî. Bêdengiya wî em wisa bixwînin hûn dizanin demeka nîzik de zaten berî vê êrişê bin çavderiya Amerîkada em bên heyeta Sûriye ya İsrail li Parîsê hatin cem hebdin. Wezîrê karê derve Tirkî zûçû lê fermî ev hir du devlet hatin sermasê Amerîka zî çavder bû dibin çavderiya Amerîkada lol tişek peymanek peykanîn li hev dikirin lê ew hevdîtin encama wê çi bû kur û fere ragiştî re nad parvekirin. Yanzî ez heta nahîn tê negîştim ki gîşin çi encama. Kanetê me evek li wê derê hevlihatinek çê bû nabere İsrail û Sûriyê da. Mesela Kurda dûr da çi bû çi nebû ew hîn divê newir piskirêke li olê ye. Bêdengê Amerîka zî texmîna me wek
Dibên yani bir mesele xwe birêka işlerine çareser bikin. Amerikan dizanı ki li seranserê Sûriyede xwedî desthilatdara îro li wê derê bi herê lêba li wê derê hêla siyasî hêla leşkerî de eger bixwaze daxwaz bike armaş bike kane wî şerî li ser wî hêrişê li dijî taxê Kurda bide sekinandin. Ew hevdîtina Parîsê pirsgirêk e gerek em ser wî pêşerojê de biskirin ka çi yeşin me çi giştin encamî. Di dawiye da jî eger berêz Sînan te tunameyek hebî tu dixwazê birêya Kanala Welat TV pêşkêş bikî kerem ke. Derbarê van şar û pevçûnên ku niha li her du taxên Kurd nişîn rû didin. Niha bangemez sed ez vayî bêjim devletê dagirker çima li Kurd bûn xwedî statû li wê ditirsin. Çima me tirsiyekê mezin li Kurda distînin. Ne wisa? 22 devletê Araba henin, 7 devletê Türka henin, devleta İranê heye. Ya 5 milyon Kurd dixwaze xwedî statû ve çima vayî me tirsiyeka mezin distînin vî ji bo xwe dikin xeta sor hebûn û nebûn dikin. Kurd, gelê Kurdistanê hîn nebûna xwedî devleta serbixwe lê bi wekt evê nûh têne bi nirxên nûh têne bi referansê nûh dixwazin rojhilata navîn de cî bigirin. Ne daxwaz nakin, gav zabitin. Xweseriya rojhilat çi dibêje cîhanê re? Ji rojhilatê navî re çi dibêje? Dibe ki ez erdnegeriya me îro em mekiriye baxçe û zeviyê gelan. Em dixwazin Kurdistanê û bikin baxçe û zeviyê gelan zimanê me hemû wekem bên eviyê me dibên şêya baweriyê me wekebin. Xweseriya Rojava Federala Kurdistan zî wisa ye hûn dizanin 5 ziman wekebin bi fermiyet dana wana û 8 ol zî di Diyanetê de wek hep tên temsil kirin. Yani gelê Kurd dibêje ki gelê Kurd dibêje tenê siyaset ne. Çünkü 8 sal bin asimilasyonu de barekî giran kişan astengeke giran kişan qet qebul neke. Divê İran û Türkiye yek devlet, yek dîne, yek mezhebe em li Kurdistanê dikin baxçe û zeviyê gelan û baweriyan. Me tirsî li ser vê bangê me li hemû devletê re, li Tirkiye re, li İranê re, li cîhanê re gelê Kurd êdî bêşin de bê statû nave. Gelo devletê wê henin Kurd statû dixwazin. Gel hûn vê kabul bikin, vê şinda zî ne mümkün e. û bangê me ji gelê me re, dayîkê me re zî helvesta birêz Talebanî û birêz Mesûd Barzanî gelek giring e. Gerek ew helvesta, ew yekîtiya rihê netewî em bên em gav pêş ve bûn. Parlamentarê Dem Partiye berêz Sînan Çiftyorek gelekî spas ku tu îro mêvanê me bûyî zor spas ku tu ji Bakurê Kurdistanê bi me re bûyî.